Kakerteng jonga day bud kupar karman bahang. Blay sibun pralok di pakersan ngi nakapo syakapor. But ngi day nakatim jong Mewan Khongji official channel production. But kapan di kersan ru napi pralok jongi di bayai kersan ngi ba sudah bahkan kut kanong syarai masih ingin pemis ke short film kapakerteng kensan kecengan nga. But blay sibun napi pralok di pakersan ngi nakapo syakapor. Ba nasya kasi kami kata hakapor nyo baje janmed. So share, like and subscribe. Whoa.